kum kadak ban penrem jur halo ka jingsha dakhat jubor ka jingim I hybrid in sapira lingdo maunai bat kumjuru ban penpau ka jingsolem shak yeng ka sem jong I nakaliang ki badi jingde parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority muda hakhan reutoring nailur arjar pusan kilapen long ya ka program thang bombati hakmat ka khardop Meghalaya Legislative Assembly ka badan hakhandailan lala ban sakhi ya ka jingwan poi babun ngut ki hawkers syakate ka jaka ki balawan ra ya lau jong bombati ban thang kum kadak ka jingsolam nak benta ka jingja bas ngosne hybrid in sapira habakren silap thai kubor ki nong yalam ki lapen rem jur ya ki brio ki bale ya kan ya kam bat kerpat ya ka sarkar bat gan simkhia ban lap ya ki brio ki bale ya kan ya kam baman itu ni baila gua utai lo. Itu jalan kayak itu. देखो खाना नहीं पीछे. बाila sini. नहीं. हेलो हेलो. चैनल का तेरा वीडियो भी है. ये क्या हो गया? Anaknya, ini apa lu? contoh baik channel gitu ना. apa ini? Apa ini video? Nah, ini tuh apa sih, Bona? Kejingan jungi hang ni em namar bakadan kata musim kata kabaknya kabakta kum yang kita gilong kini dan kandung isuti namar ini gilong hakarta kabadang south nem long itu no ya kata kejinglong temptation lang jungi bad ya kejinglong yang jungi namar bakasim simkhia ya kikis ya kikis banai baladep namar dia ini kelung ro ngikwa baka sarkar ka simkhia lang kum baka simkhia ya kiweken namar da ini kelung kan yo agan ya ka hop long breu man breu jong I manu bale ya kan ikakam ba pentrim de nak takadaw ka ikar parjur ya ka sarkar ni namar kam dei bakan nyok mat si kan bo nyok mat si yang kman namar da nam kia adalah saja sih kan yo ya kata ka hak jong I dei hakati siya nga kwa iro ta ka sarkar em kam dei ban set lagi marko magila ini kelung em kidai ban bu bet daka bakin pasti na kan direct aki namar bakiro bakin siya mo kata ka jing sim jong ki yaki wai ki siya kumno nata kada nga karpat sarkar kadai ban mas niyo kadai ban pasti direct ya kin ya ngoro balle kada kun theno sunrang ro kidai ban sim ya kata karai namar ba ngakwa bakin jat kan gini ki balle kam sniu hang ni ko mi khala ya duni Tena kali yang jingi ginong seng nong gimadan lidon kata ka jing solen ya ini lung di balasa penyap sa sim dusman ya jiem kita jiri transnam mina kali yang di seng nong gimadan lidon ka sim solen buat di persajur bani peremjur ya kan ni ka jingle jibril ni jiri transnam ke ni ki langsung ni seng langsung di madan ni kerpat bat ni nak yang jungi ba ka sarkar bat kibor penyat ibade gibril jong kaan bat simkhia ya kan ikam kumba ka simkhia ya kan ka kies jong kan ka sanam mat raja ka ba kadai bat simkhia ka masim yaki namar ba ini kelung bapli batang saus nam ibam patip buat ya ke eru idang dei tang kapor ban ya le akai idang tip tang ya kapor ban le akai om ya
ka jimut di perkhat ke mengi bahe te kini ki beri besi megini ka ya kan ga jikim jini kelung ba nganget scam ba ka sarkar ba nganget scam ba ngakermen scam ba nakaliang jigi bor jo ka an kumju nakaliang jo sarkar nakerpat jor ya kan ne lingma ki minister bo per ba kin budien ya kan ka kam ban kat bat jingbudien ro kan long kam state kumbalong ya kini gi ba pi budien yang kini gibreu gi badai na kawi ka state pila on budien kamploi ngangai scam ba ya gibreu jungiru chane bat kamta mini kulung ibadang saus nem ibam tip wat ya ka eru idang detang kapor leka idang tip tang kapor bam te bangangai scam na kaliang joka gibor bit jongka an bet na kaliang ka sarkar kin haban silkhia ya kan ne bat ngingai scam kamkloi bat ngi ki ba ngila kemi lenti bat kamkloi ba ngi kwa ban tip kamkloi ya kita gibreu di basim kan jingim lung ban ngi persajur ni prem jur ya kan ni ka jingle jing ni gibreu thang snam bat ngakermen skam ba sarkaru kanang le kamkloi nani skmat Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.